ingin dandang gula semut tirai anak-anak sapi kebun kang atama satul Quran nyabrang kali Bungawan semut ireng nurut dalane Gusti Allah petunjuke Quran nyabrang kali Bungawan ngaten Mas Mbak Keong gondang salak sungut ya semut ireng ya Allah aku ingin nyabrang kali Bungawan jadikan aku keong gondang salak sungut timun wuku godhong wolu SOP-ne kaya timun wuku godhong wolu suwe mijet waing timun Surabaya 10 November geger kepati wong urip itu kaya 10 November mati po urip luweh 01 21 nek ra 01 mukti pemati kere wong oyak macan cinandak wadain bumbu alun-alun Kartosuro kisah mantu bumi HB1 mengendarai kuda putih Gajah Gentong artinya aku ingin jadi raja Cinencang wit sidok manut